Le kalaulet leta tuntrum hian Supergirl chanchin kan soidon ni ka video masaber Superman han part 2 tan Supergirl ka soitel don ka tia amai ro chu viewers kan nei ngai manglo wang khan ka siam le thalowa mase tuna chum pathian zara milo hlut sak ve tu te mi fel tak tak in lo om ve to wangin Supergirl origin hi karang soito don ni le Superman hi chu kan sevek to mase tungi Superman ang deu mei chia Superman costume thuam chikima lovin thuam ve ringot hi tunge Superman nawami abiel numi afanumi khoi ang moni chona chanchin le tunge ni mmc lovin ilang mu ve to zoi thin karinga tin inlang mu kherlo ni pon Superman mei chi chi umasin Supergirl ania ani mo vanmak tiang zong ringot pon inloral khasiat ve mai ringot theiboka chumai po chu inlo Supergirl hi chisari lain umasin atamin tiem pakhatangil po ka shelo lai lai ati te pono umoi thaini chung Supergirl ta chanchin chu pakhate te in kan soidie di tanga amai ro chu porukjinga hian pakhat original b ko umti kha kan ta lang masabok ni se ka soi masak ber tur hi sangkha ko somnga parieta Superman issue number 123 and publish nin sangkha ko somnga pakoan explain le action comic issue number 252 minia ama hi Supergirl masaber ni chung lawania masaber chu he ta to bera kan sayang Superman zone America archaeologists pakhat nu na chan chuaka asan chu wang chuan mi puitele archaeologists pa chun lom wangin American relic lui to tak hlutak anro chu Superman chun petani chun relic pack chu Superman chun du vak lo nge mangtang kain tur vak lo te poni nge a chen pakom mai tak mai pakhat Jimmy Olsen a peta Jimmy chun chu relic chun wish pathuma nei ti mu chuak takiawa Aladdin lem ne te pon andu mel khop mai hi wish pathum ve nei ni chumai po chun lewin Aladdin lemang deu khan chu relic chu anzu te mo an shrug ve khan du wish theina chu origin start ve thaini Jimmy Olsen hi Superman an relic pek wang han Superman chu han lom alom wang chu Superman a puitu tur superhero dang mei chia ama chaw boile ha thak lu tuk tolowa villains ti be emo catastrophe sang lo thleng tur ta na ama companion tur a wish chu sakani chu wish chun le meche sam engnal tak Superman costume mang chi hai thok le khara chuna ron lang ta thut maya he meche ron lang hi aminga Supergirl tian vo ta ni Supergirl chun Superman strength durability speed flight x-ray vision heat vision le ability dang ta chu nei ve veka tikhanin le superpower bon tak nei ve ta chu le Superman en khanan han thok duna relo te chu he Supergirl mi je hi clumsy film khulo kan tiang chi le a consequences tur don lova thil ti phur chi lo ni rewa thil chu lo ti thin te pon nge Superman chon ning tar yau maya anu a pe chon Superman a secret identity Clark Kent ani ti Superman en khale chen alo thu ve chang chu han thup sak tum ve haulovin a bial nu Lois Lane ni bula alo va soi thot peka chun le Superman en su thil shi so huna chun a lom lo na samaya Supergirl bula chun ama puito lo tura lo chol si to tuin ati tariap maini amai ro chu Supergirl hi lo lul viu ni om takani Superman a hona le athu chu ngatan mangai lem chung lova arukina zui ruta de thinani nge nunga a thlog ru de thin kan ti jok don nge chumai chuni lovin Superman a crime fight like chu en thatareng zela chum khachule Mizo ten Superman ne nana kryptonite lo man wanga Superman a chaw chhedera omlai chu a spy futa tlat maya chu vele le Supergirl thin rim chu Superman a thopui du to lo pa chu chana tumta Mizo te kryptonite man lai chu thaile wina chu saka a powerful boka Mizo le chu ne ching bal khop mai ro chu Supergirl ni ta nana chu Superman ang thawin kryptonite chu a hota a chaw ta vekani ti chuan thaile win Jimmy Olsen relic nei tu pa ama wish swak tu pa ina chuan thi trap chung chuan awa thleng phei thei ta rama awa thleng phei chuan Supergirl chuan Jimmy Olsen bula chuan a wish kha andu turin awa ti taringot maini he hi chan chu kryptonite khan Supergirl kha ati chaw veka athi trap to kryptonite ina ti chaw wanga mol pho taka thi ni ai kha chuan Jimmy Olsen ina wish bo wanga bo hlen ta ni kha a thlang ta zok ani ti chuan le Jimmy Olsen chuan a wish chu andu ta thok le khata Supergirl chu he universe ron lang le ngai reng to lo turin abo hlen ta mak mai ni adot le kan Supergirl soi tur hi a ming chu Matrix ani Matrix ron lang masak ber hi Superman issue 21 na ania ama hi alien mo wish chu choponi velava this universe in Marvel ang thawin multiverse zau tak omvea art danga Lex Luthor fel chile heroic big tak ti maila chu chu na siam chopani
thil tha ti tu le mi hum him tura art dangami Lex Luthor na siam nin DC main universe kanti prime art Justice League ho superhero lara an lar na khovela hian Supergirl ron ni tura asiam bi gani he Supergirl dang zong zong ain adang dai big maya ama hi I shape shift thaya invisibility power ania telepathy le telekinesis anei bokani Matrixian Teen Titans te join ve zoya van thengring zau taka brainiac chu he Supergirl le Teen Titans ti henan be shrep bokani drunkat Matrixian nula pakhat Linda Danvers in na chan chu saka Linda Danvers le Matrix teril ru le taksa chu pum khatalo ni tani ti chuanin Supergirl pathum na chu aron pieng tani helai tang hian he Matrix le Linda Danvers in zom hi Supergirl thar chu alo ni le tani Linda Danvers Mizo hi puchun zom ta Linda Danvers she shan then big chu korwar ha bi kani Justice League ate po atelani adole Supergirl kanen tur hi aming chu Sir L ani he Supergirl hi dang dai big ma hi sama to ya kordum ha bi kani Sorel hi DC universe supervillains lom takle powerful tak pakhat brainy ka siam chunia ama hi Kryptonian le mishing DNA tanga siam chuani adole mi hi power galanti de ubingata DC universe multiverse art true version Supergirl ani he Supergirl dang ho ain amateur experience te ponga to big maya tin a powerful big de ubogani tin he Supergirl ve thung hi chu hu no lakal de usat turami Lois Lane le Superman te fanunia Supergirl title hi aron puve thawani aming chu Lara Lane Kent ani anule pa Clark Kent le Lois Lane te nam ming achom ve ve ni chu chun le thirshi tur poi mo tak pakhat chu The Flash movie lo chuak tura Supergirl kha he Lara Jor-El Superman le Lois Lane ni fanu hiani ama hi Kryptonian le mishing khapol tinani chu The Flash movie lo chuak tura hian actress Sasha Calle play donani le tikhan Supergirl version sang paruk kan soitoa Spider-Man into the Spider-Verse Spider-Man ang ti sang omang deu khan Supergirl po version sang long ve ti kan seta a chen te chu art in angami ve te nia chen khatero multiverse anami ve thungani tuna le he video ka siam chang berle ka Superman origin video Supergirl chanchin ka soyang katia ka soile taklo chanchin ber kha tuna Supergirl poruglai ka soya pohan ala tel chong reng lawania tinthil pakhat ka soi tur ber soilowa adang poruglai ki ka soi kwal du ma sangna chanchu comics le animated movies hian king Supergirl sang ka soi te ho hi anilan chok fawa meli nang vek le costume nang deu veka anon portrait so china wangin atu ber nge ti shetan har the maya tin animated movies le series vera lolan vepon anma ani tu berngen ni ti session thea an nickname aw ngai lovin Supergirl ti ringotin an ron tar lang thin boxia emangai poi ko confused na sa thina and the Flash movie Supergirl lang tur pokha appears kha tang talutuka blondie le Caucasian ni lova samdum le unu lampang lo ni tar dai hi tikha chuan Supergirl sang po TV mo animated movies vera lolang le poni se atu bernge ti kan se thei to donani le tuna ka Supergirl soi tur hi DC Universe Supergirl original ber Action Comics issue 2521 ti chuanin Superman and anin relate ani Superman te omna planet Krypton kha apo dona wangin anule paten khovela asahimnan escape rocketin an thon thla kan ti to kha amase ila shet ngai me lo tur chu Krypton planet ta khoro pui tak pakhat Argo City mai cheteirol kumsum pangami chu anule pa Zor-El le Lara Zor-El dekhan escape rocketa asahimnan arta thon thla kan lo tum ve mek thawani tunge he mai cheteirol hi Superman cousin Lara Zor-El ani om jesu Superman pa Jor-El an pianpui unau pa Zor-El ania Krypton planeta khosan vevean om tinani Superman anule pa te chu Kryptona police an oma Lara Zor-El nule pa te chu Argo City anum ve thungani Superman no te sen so ni la hian Lara Zor-El chu kum som panga lai lo ni to tinani chu ti chuan le Krypton planet pumpui mai chu lirni na sa takin avai na ron tuam ta vek maya avan rap thar don takem tiru tuna kan chena khovel pumpui hi lirni ron tuam ta vek mai se engking nge kanu mangle Zor-El le Lara Zor-El te chuan an fanu Lara Zor-El chu escape rocket a chun an da lu ta a unau pa no te sen kal ele chu arta thon thla kan i ve thaw wangin arta chona tum ve don thuan sila au nau pa kal el chu khovel mi te laka zuweng hima athawang ho sak turin le him turin khovel art panchuan an fan du tak Lara Zor-El chu shiat ngai lo khovel mi fel nge tol tha mang ani dol nge ni don lo ti pon shiat ngai lo na chuan voi khat ma an mu le to ngai lo turin an thon liam tan Lara chuan Krypton chu san chia tia chuan
nunga apian le seilen na ami le sa tengei omna planet chu thok le khata rap thak takin aron puak dar tavekani Lara chu khove lampana ngil taka thlothlak mek lai chun le anunga chu planet puk na lu tuk shockwave chuan Lara chun na escape pod ngil taka apan na lam tur pan akal mek lai chu akal lo na lam tura chuan avor tapop mai le he thil hi apoita ni chu mai chathlei rol te khongai thlak tak mai chu DC Universe Galaxy thil lo mm mai mi zong zong in an trian lo ron the Phantom Zone chuan van doi thlak tak mai Kara Zor-El the last daughter of Krypton chu shockwave na tak chuanin ava vorluta atang tani Phantom Zone chungchangi soi fi lokang soitongin Phantom Zone ni DC Universe mi zong zong lo le ri ronania kan huang hian planet pakhat size ang vel nin shape le form mumal po anei lo ni ama hi chhum dum cha tak angina oma black hole kan tinen hinan ang trap mai theini he Phantom Zone hi eng physical form ma omlo na hun nin a zone pumpui hi void vekania engma mu theilova a thim na thim cha vekani he mun makre lo em na chan pakhat chu he muna hianin hun time kan ti hi om velo ni chuwang chunin he muna tang te hi chu antar theilova an upave theilova an vun po chur ve thei bok lo ni kumsom kumsom ni po tang ma se atar ve theilova vanei thak takin kumsom ni nu po lo chok theile tereng po ni se antan ma anano pangai angreng khan anano pangdon ti na ni chu Phantom Zone chunga hian eng physical interaction ma om theilova communication po verbally om theilo bokani amara chu telepathy mang thei thunga anril ruin in be theini Andrila tram lava andam kho chok turin an taksa in so amamo veloni hemi huna hian tina tang te hi deep slumber kan tiangin atlang puin antang sung hian om charchar thina chen khatero anong velo te poni mai thai chua tung pheta atopa topa chuk theita te po anom ve thoni atang te hin a chevela thil thleng pon shave thei veka amairo chu direction nei pui theiloni he Phantom Zone hi Zor-El mu chuani ti hakan talang ve shimanga tin chumi penama he zone hi Kryptonite Scientist Council hoin Kryptonian criminal ho shremna tak pek nan Phantom Zone hin an tang tir thinani General Zot Pokha Zor-El tha wangle Kryptonian Council te pai thlaka Krypton pum puiru na tum wangin amale sort of riot te kha Sapphire Guard so te khan an mana zone an thonta ni kha hemuna hian tang tam takan lom towa an van doi wanga tang te pon oma an sim wanga tang te pon omani tin superhero pakhat Phantom Girl hi Phantom Zone hian tu duhuna lu thaya adu duhuna chuak theni anom mel big khome ki chunile Phantom Zone chungchang chu tikhan lo du tok photila soitur kala sachuna chungin nagina request alo omle chun Phantom Zone chungchang top hi content paharatan kan tiang ti chunle kan thupuya leng o Kara Zor-El kha Phantom Zone akhan kumsum thumlai tangani hangai to chin ringot po heina rap thlakin ama po alainat om takzetani amai ro chule vanai thak tak main indigo anti chu karai pota chun amai na ron download ta thut maya chu escape po chule kumsum thum nuwa avoi khatna tan a engine kha aron in activate thalia avan lom don tak em kumsum thum nuwa beise na eng velvet chu muturon vele tani ti chunle karai escape pot rei tak thi to chu aron nunglea arlam pan chun chu pot chu halo ti poi tu nom liang ti launi om fashan chuan a thlok thale ta vung mai ni a to pa chuan karai pot chuan art chu azu theng ve ta drama thingkhlang kho pakhata hianin zuk chungta ni chu escape pot van thingrenga taron chungrengot mai chu mi pakhat hianin a super hearing mangin alo shet ta vata aron pan hal vata chu escape pot chu a shet nu angati ema ahan en wangwanga awa hong ta ni chu pa chuan achunga chunle mai chetlei rol kumsom pangami borvel hi alo thuran maya tin chupo chunga thu kara chuan chumi papui tling potron hong tu chu ahan en wangwanga kal elani ti se thei ngalani kal el chu he khovela hian superhero lar tak lar lo lar to in Superman tina no shiani Superman chu kumsom thum pakhat khovela hun lo mang to in khovel chu a inang che ne lo en towa ani masela kara chu kumsom thum lim ta a ke rol kumsom panga rol ang thoka alo lo ni rengani he hi chan chu Phantom Zone khan hun time kan ti hi om velo kan ti to kha ti chuan ani ka zen pani chu kumsom thum hnuwa arin mure ta hlol mai nia
Kara hi Superman a veng him tura ada thon thak ni ma se khovela lo thlen hian Superman aya alo no pan zok dei wangi Superman a zok hian Kara chu anaw zok in ne na a hmangin tu sak ema a thlawang po hona em bokani Kara hum him chu ati mak mu angai nget bur ta zok ani Superman hian ti chuan in Superman chuan Kara chu khovela nu patuak Fred le Edna Danvers te bula va shroin an adoptive parents tur te ta na va thlan sakani tin Kara zoreli he khovela hian Lee Danvers tin mingpo an phosak bokani school te college te pokal ve ka Superman ang thawin power te po athup ve thawa mishing pangai ang chain te tung ve ni Superman chuan engki ma troi omina dot ema amai ro chu Kara hena power chaklu tukhi a control zo lo thina mishing te tan khan hlo oma thlen le pal zo thina hi Batman an lo shia in a hlom thei tia shia Wonder Woman in ani thurwal tani Kara chu Wonder Woman in te khuwa Themyscira Island Amazons me si warrior role in sual thiam tak te na in sual ten zirtira a power thiam taka man dan ten lo zirtirin no train bokani chutia me chetlei rol pakhat Kryptonian ang che Kryptonian ve tho arta lo tla ve tho chu DC Universe supervillain powerful tak pakhat Apocalypse planeta an pathian Darkseid chun Kara chu Superman Batman le Wonder Woman te share lovin alo kidnap daya Darkseid ta female warriors in sual thiam tak te ho female Furies te ho leader ata na lo tini hemin shia thian Superman Batman le Wonder Woman te chu Apocalypse planeta kaldanan ngai tu ta vata ti chuan Big Barda Apocalypse planeta Darkseid ta lalna hmoya female Furies leader lo nito amai ro chu adu tolo wanga ban san to bula chuan an vakala Apocalypse planeta kaldan shaber turani wangin an vapana apuina an vadilani ti chuan an han som ngil nuwa Big Barda chuan lo rem ti ve shama Superman Batman Wonder Woman le Big Barda te chu Apocalypse planeta chuan Kara Zor-El Darkseid atanga chansok tu chuan an thok chuak ta ni Darkseid bulan han thlen chuan Darkseid chuan indu chuan Kara chuin hon theiang ma se ama ho du le du lo thu ni mai tin lo changa ron se lo chuk chho ta vel tu Kara chu he ti chuan Superman chuan Kara chu ho tura ti chuan Kara chuan lo du ta thak lo mai le Kara chuan Superman azok chu attack ta shak maya hei chan chu Darkseid an Kara ril du alo brainwash sakwa ani chuan in Kara chuan Superman a soi sak nuwa Superman chuan atilet ve du lowa ma se a belet ve ngai ti shir wangin Kara chu a han sualet ve ta shapa Kara chu chaklowa atluta maya heta hian Superman Batman Wonder Woman le Big Barda te thinrim chuan Kara in lak le thena turni phot chuan engpo anin huam thu poison takin Darkseid bula chuan an soi ta riap mai ni heti la hian Darkseid ta aswala chhualu tuk lo lai te poni mai theini ka selo le Darkseid chuan thatakin Apocalypse planet hi suasanula voi khat ma lo ka le to su tia ti chuan Kara chu an chan chuak theita an panga chuanin khovela chuan an ho theita ni ti chuan le an vai chuan Themyscira Island an let leya Kara po chu power lo man thiam to ema wangin Kara Zor-El the last daughter of Krypton chu Supergirl the girl of steel alo ni tani kung ay milo subscribe sakla log like la milo share sak bogdoni kalome